زۆر پیرۆزبای یەکەم هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بن. من شتێک کە لە کوردستان 24 زۆر لامپەسەندە ئەو کەسانەی کە چاپێکەوتنیەکەن ڕووی ڕاستەقینەی ئەو کەسە پیشانەدەن لای من زۆر گرنگە. هەموو تەلەڤیزیۆنەکان هەوڵ بدەن بەو جۆرە کەسێک کە چاپێکەوتنەکەن ڕووی ڕاستەقینەی بزانن اینجا چاپێکەوتنی لەگەڵ بکەن. دووبارە پیرۆزبایی یەکەم. کوردستان 24 باوەڕکەم دو وەختێکی کووردا ئیمکانەکە وەسا کرد و cihê xwe di nav medyaya Kurdî da bikir û tiştê ku keyfa mirovî gelek bêtêt ku kenalekê xwarî Kurdî ye bername û bêjin bernameyên wan hemî civaka Kurd werdigirin û nevestinê li Başûrê Kurdistanê li hemî çar parçeyên Kurdistanê û helbet haya me ji Kurdistan 24 heye em yê ku li Swêdê dijîn bi xêra peyamnêra û ekîba an jî grûpa Kurdistan 24 ku di mirovbînî li hemî çalakiyên me de hazirin, di hemî kombûna de hazirin. Ez ji bo her kanalekî televizyonê Kurdî kêfxweş dibim. Lê piştî kanala 24 Kurdistan kêfa min zêde xweştir bû. Ez ji dîasporayê agahdariya xwe ji Kurdistan 24 digirim. Kêmasiyên min bi warê Kurdistanê danê tînte cî ez agahdar dibim, ez kêfxweş dibim û damezrandina televizyonê jî tiştekî pîroz bînim û xebatkarên televizyonê ranê ez serkeftin dixwazim.